Сәлем достар, біз сіздің білем бүгін конфедерация кубогының паркының ашылышын күзәтірбіз. Біздің білем бірге мұнда. Мишарап. Әлбәттә, инде безнең балачактан бирле кумир булып калган безнең легендар Рональдиньоны карарга дип килгән идек. Үзе килгән микән, без карарга килдек. Менә күрүешә. Күрдегезме аны? Хоп. Кубок конфедерация. Менә аны керәләр бугай, Рамил. Әйдә. Бираздан ялышканбыз икән. Кая Рональдиньо уйдымы? Сейчас гость на сцене. Это талисман чемпионата мира. Он забивака. Давайте его все вместе поприветствуем. Вот он здесь. Талисман чемпионата мира по футболу. Талисман, который наслаждается сейчас Казани. Нәрсәгә безгә талисман, безгә. Рональдиньо кирәк. Менә андый папкалардан керәсез дә. Aynen tegende нәрсә икән? Tegende нәрсәдер уйныйсың. Hayda. Менә анда күрәсезме? Машина кемдә? Менә исәмсез. Evet. Oo, син. Әйбәт, бик әйбәт. Ана Рональдиньо килгән ишәне. Башыга ул, я китеп яктан. Ана иш. Юк инде, Рональдиньо. Вот там был забивака, который сейчас окружен практически его поклонниками таланта волка забиваки. Ну и честно, я впечатлен количеством людей в нашем парке. Это меня очень радует. Впечатлен количество людей. Торжественно осталось совсем. А? İstanbul'da yapardı. Siz bir bak ver, foto. Yok. Aşağıda ne kadar? Olmaz yuvalma da şans смотри. Монда шул ике уен бар бугай инде, берсе тегендә футбол уйныйлар. Берсе монда. Foto açık kış yok. Менә анда информацион центрдан алабыз. Монда аларга кирәме теге әйберләр? Здрасте. Спасибо. Менә шундый әйбер бирәләр. Кубок конфедерации. Димәк, хәзер бөтен әйберне дә карап чыгабыз, нәрсәләр бар икән. Анда нидер бер уен, футбол уйныйлар. Шима сиңа бу уен? Мин карадым, менә күбесенчәдер син әйткәндә беренче каналда прямо трансляцияны күрсәтәләр. Мэр города Казань Ильсур Раисович приглашаем на нашу сцену мэра города Казань. Аплодисменты, дорогие друзья! Также приглашаем легенду мирового футбола, игрока сборной Нигерии, олимпийского чемпиона Джей Окоча. Продолжаем приглашать наших уважаемых гостей. Итак, легенда российского футбола, экс-капитан сборной России, посол чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 Алексей Смертин. Посол чемпионата мира от города-организатора Казань Эльмира Калимуллина. И, наконец, дорогие друзья, специальный сюрприз для вас всех. Я с большим удовольствием приглашаю на эту сцену одного из лучших футболистов в истории этой лучшего игрока легенду футбола Рональдиньо. Вот он, Рональдиньо.
Ya, ko'rindi. Ey, balay! Bu narsa ko'rinmaydi. Bu narsa ko'rinmaydi. Постамент. Ana ko'rdim. Рональдиньо. Ko'rdim. Боруссия. И сейчас, дорогие друзья, кстати, уникальный момент. Рональдиньо. Shunday tundiralar. Ha, oyoq kiyimlar kelib oyoq kiyimlar. Ya. Nizim olov bu. Aha, Sen девятка qani kerak. o'ti kerak bo'ladi, realni. Sening udar kerak. Isha taqib tegib bilasizmi? Ikki. Yağınca ya. Voy anavim. Rahmat. Nabirada futbol o'ynayotgan chiqsa, maqtab. Отсюда не видно будет. Отсюда не видно будет. Ay. Ya tikkan ya. Kamu sampai uci dengan keren. Macho, go! Ja, das ist fantastisch. Gut neha. Do'stlar, bulay gana bu yerga kelib bosmadik biz, chunki bunda hozir Ronaldinho kelarga tegish. Mana biz unda bu kamera va Salam do'stlar. Yaqinlashib ko'rishib bayramlar bilan. Yangi yillar bilan safdan aytdingiz. Kim qo'shan qori? Noyabr. Kim qo'shan qori? Hozir mana unda Ronaldinho kelarga tegish. Mana unda Tiberga. Hop. Biz shunga kiraman unda birinchi bo'lishga bosdik ham, balki biz ham bilan fotoga olamiz hali. Ronaldinho gitmanlar ol. Tatar radiosuna. Fotoğraf qarashma. Короче, Ronaldinho'ni ko'ramadik biz. Yo'q, yigitlar, bo'lmadi bu. Ketib Ishimiz qo'ytamizmi? Qaytamiz bizga bu safar qarag'iz. Hali narsa bo'lmadi bu. Kubokdan. Короче, uyushtiruv 4 minusum da. И Ronaldinho 3 minusum. Biroq qo'yarsa qizadi. Yana. Sog' bo'lasiz, paka. Пока.